بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدمي باب من مباه دكني الله سبحانه وتعالى في وهم فراتك مدد للنوم ام فراتك دعاء كرم هدن وانكم غواك ريغ أقول من بابك مؤلف رحمه الله بيان كرا فوا آيتاي أدي إفوق بيان كرا فوا حديث کے مراد أرغم بان بيان كف مي بابك مؤلف رحمه الله كأنه أفا بيان حديث توغا فعدا بهي قلت شرحاك فتو شارح واحد كوافي إقتم أقول من تريغا بس جيني هلاك واحد තපාතු ගෙග්ගොත නිස්තකුන් දක්කාවලේ ඒ එක සවබතක ගුලියෙන් හිඟා කන්තතක්කමුක මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුලුම් බයන් කරබාෆා ගොතුග ජින්නි ෂයිතානන් උඩුම් වක්කම් කුරුම එග්මානකේ උඩුගේ ખબરතන් අඩෙවම ඔලේති එතකෙදි ෆස්සාලු මට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කනලවා නිසාමේ ගිනි හිලා أقوم نريغان مفنا وربارا كليك تتركوا فمدا تاري غتم مفنا اتشيغي باين اتشيغي جيني هلاغي تريغي منيج باين اتشيغي جني شيطان جني اتشي تتركوا بفارهم عليغان غدو فنا أقوم اس ريغا كي حديث ثابت ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کماگن فنوم کے کوریگا وس گینی ہلائی جن شیطان اوڈم اڈوہما مسیک کو راہ دوگا اسور میں ہلاکا اے اڈوہ منا کر مٹا فونو بیچک اے میتانگا میواہ دکونی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کم کے زمانہ کا وقت خاص قربا کے نو اوڈوگا اللہ سبحانہ تعالی کمے نمما کم گوانما اے وحی امر فلا ودیگن دین کنتت ہنگا گتگوا اینمس می گنی ہلاگ كانتك كمسرك بدلك من النبي صلى الله عليه وسلم کے رسالة فهوغا کہ رسولك ما فنوم فهوغا اسا واقع ملمر بیان کرا فی کوریگا کوریبر فهوغا مگینی ہلا اون ایتور وگن گسا ایک معنی کہ نبی کم فهوغا اودون خبر تک گنم دتی کوری فواقع مر بوڑا ایک کوریگا فن وربر ما گینان من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کم فهوغا gine hila ge masekke etaketi horasala elum ma boda gineven gossawa kumga bayan kurba migotum imam ahmad rahimahullah adenu bas hadis ilmarin bayan kurba fawa riwayat gasave vidalwani anba'ana az-zuhri imam az-zuhri khabar debi an ali ibn husayn an ibn abbas radiyallahu anhum ali gfan ge darikanum حسين غفان ذكر علي بن عباس أدمع رسول عباس غفان كبين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه ما النبي صلى الله عليه وسلم يكلفان أصحابه كوناكو إشين وداغين مجلسك النبي قال عبد الرزاق ودار من الأنصار أنصار بيكر انترين بيفلق واحد بيان كروان قال فرمية بنجم عظيم كيفان الصحابه كنترين انصاريه بيكلون جماعه كيفان نشيد وداغين تبي ميتانغا حديث الراوي ودالفا قال فرمي بنجم عظيم ان تبا بيفون فني وداغين بر عليغد بودو طريق كليك داتي فاستنار ادي طريق سوبم اي طريقه دي ميكون علي وجالا وگندي بينغنا ادي بيفون فالوگن داور عليكم فيتوريگن دي دم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كره
قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذه في الجاهلية විදාලෝයි ජාහිලිය සමානුගා තිබෑමිහුම් මිෆද කමේ හිඟාෆිකම ගානම ඒකම ගුලිගෙන් කීකේ හේ කදෙමෙ බුනනි එක් মানে කි එයි කිහිනෙක් කීනවා කමේ ගොතුගාතෝ කලෙම ජාහිලිය සමානුගා قبول كفار دم داود قال كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت تممن جاهل زمانك بونه وله بحكي مانك ميا غولين قبول كر عقيدة كي ورم ما متوري ميهك وفموي نونيام امي فد ميهك مروي اقوم نتريغ سورغينان نفدا منو مستفاد كندتك غولين قبول كر دفات عقيدة تمره بفر عبد الله فواره نيامس منفان كمس ميهك مروي نتكمس كم دماوي اما جاهلي زمانو ايمه عقيده كم غفاوني ديني هيلا اي كمس ماتيوري ميهك وفمني وفمبي انوتا ميهك مروي دم دار قلت للزهري تمن زهري النبي اكان يرمى بها في الجاهليه جاهلي زمانو غاوس ايغوتا جيني هيلا جنيا ديمالا اللي هي اغمان جنيهلا اغوتن مده جاهل زمانوس قال نعم بدايه انت ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم انمس ما النبي صلى الله عليه وسلم رسولك ما فنفما ايكوغا دين ඊතුරුවගෙන් දියේ එග්මානේ කි ඔඩුන් خبر පුරීගා අඩුහා පසෙහෙන් ෆහුන් අඩනේ ඒකන් දති කුරේප دين قال فإنما لا ما النبي صلى الله عليه وسلم أوامي رسولك ما فوق فوق قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة بدالوي أي بسميه مركا أدي بسميه ديرمكا فونوي تشنونه جيني هليك ميه وفمبماي أدي ميه كماروماي إكما غلفا كمنون ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش إن سأر من غير رسكلا الله سبحانه وتعالى كما كإرادة كربا فيكم قوانما سبح حملة العرش عرش يفل وملائكة تسبيح بدالوه عرش يفل وملائكة تسبيح بدالوه ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دين يا جيجن دشا وأدوك أهلورين تسبيح بدالوه adi ya jigen den tibe oduga huruwarin ya tasbih vidaloe odutako den vidala fawani hatta yablugha at-tasbih hadhihi as-samaa ad-dunya e tasbih mi duniye goda hame wasil wejjo maddate en odun anen odu men tasbih vidala oduga huruwari thumma yastakhbiru ahlu as-samaa alladhina yaluna hamalatu al-arsh den oduge ahlurin tereng arsh ufalla malaikatunge daraja ebefun hisabge mekariga tibba befulum assave ei wahige tereng ibuni kon echeto thumma yastakhbiru ahlu as-samaa alladhina yaluna hamalat al-arsh فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم حملة العرش عرش فلا ملائكتونge درجه ever daruga tibba befulum suwal qurbane tibba men verres kalanga wahi kurbi kike hi kom basfule fayukhbiruna din hamalatul arsh e khabar ekam khabar tirigati befuna dibban ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء دين كم أودك أهلورين أودك أهلورين كدتكو دين تبي أودك أهلورين نعى خبر نقول كره يهنغوس أقول من الدنيا أودك أهلورين نهمايا إيه خبر فورا في مدانت ويختف الجن السمع فيرمون دين جني إكلا أدم وكان كره asami malaikatun terega oduga holuwerin terega e nimmewmek wahaka dekew munda adu ehumattaka ara ein waga adu ehumattaka mase ekor fayur maun den ege sobun me ginihila emihunna faatun dakam mitanga bayan kuraf
فما جاءوا به على وجهه فهو حق ايونو خبرك اي غوتا دانگල صاف کو ايونو خبرك اي غوتا نغول کو فکم گوانا مي حق گوتے دے انے کیچ دماوا ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون اين كون کے میہم دوگودا اولوالا ين اتر کرے کاہنم اے خبر دا دوگودا اولوالا اتر کرے معنی کی emme bahen ena beenun kurani ena tedurikan sabit koddinu matta kaden ege iturun ena etebbavar doge ena hade ene ki tedurikan ene ki ghaibage mihekkan adi ene ki nibaat dur khabar ta danna mihekkan mistakuna sabit koddinu matta ehm ekkala ene enge tedu khabaruge sabun ena ehedi huriha doge adi hadamunda huriha doge adi hadana huriha doge bes mistakun terega tedu kurwe mihekkamga ena wekin qala abdullah قال أبي عبد الله ودارو تمن بابا ودارو قال عبد الرزاق بين ويخطف الجن ويرمون وفي رواية له لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون إن رواية قاسوي إهنا سميهم يترو كره أدي دوغو هده وينقصون أدي يغوني وسكره إمهم بين واچوني كوفا بين واچ تر كوفا إمهم خبرت مستم تريغا فاتوره كوريغا من ما النبي صلى الله عليه وسلم ودارو بسول فيكذب معها 100 كذبه ايا اكك ساتيك دوغو එමෙහුන් හදේ එමෙන් දෙහ කොද්දනි ඒ දෝගු හදුමුගේ කොම්මෙන් සතේක අද දෙන්නු මුහිම්මි එග්මානේ කි එත බෑවර දොගෙක් හදේ අරබින් ඉතරේක එච්චි ගින කුරුම ගොස්ටෝබ මිතාංගා සතේක එකේ පාන දිස් පුරාකර කොම්මෙන් එග්මානේ කි එවරි ගින නොහදානේ කි එවරි ගින හදාස්වා නෝ දෙවර මදුසදා නුක්තා කි එත බෑවර දොගෙන් එබෑ මෙහුන් එයා එක්ක හදා ඒගේ සෝබුන් එමෙහුන් දොගුත කබූල් කුරුම නතිජාක් කමුගා වෙගෙන්දේ ehmbege ma nabiy sallallahu alaihi wasallam mana kurum ba foni en ebbes mihe gata go sebesen ehun suwal kuru kamaka behego tu suwal ko finama man ata kahinan aw arrafan kahinan wa ta'arraf abala mihe gata ngas kamaka fasalahu kamaka behego tu suwal ko finama be riwayat to sahiran sahir gata sihururi gata kamaka behego tu mege nasib honnoge balam wegen ene ki mudawariyato ena marwani kon duwa kuto libeni kita darinto mibawatu faana belun ramanu jehum mibawatu mihe gata ngas kamaka be kutu sual ko finama lam tuqbal lahu salatu 40 layla emihe ke 40 dog namaz qabul nukuradis adi ifade ecche ahagen ecche qabul ko finama faqad kafara bima unzila ala muhammad emihe koni muhammad gufana bawala bi takicche kafara ifadis ema ifada mihunna ki alagol men duru rakkaatiri wan jeene mihun adi ifada kankama ki alagol men duru rakkaatiri wan jeene kanka alagol men ki tawhid ga ahlu wari ka alagol men ki faharaga shirku ga ahlu wari non adi jahiliyatu ga ahlu wari non alagol men ki allah subhanahu wa ta'ala hidayat takwa fawa ma matwari kala ge diinuge ahlu wari arman bitanga me sharha ga wahda ka fe jibril alayhis salam ge namfula behegotu vidal wani kana ismu jibril abdullah jibril ge namfulu mana ki abdullah allah gala wasmu mikail ubaydullah mikail alayhis salam namfula ke mana ki ubaydullah wa israfil mana ki abdurrahman araibahuma minanta ki arabi nanta ke nomit ehm bahege nanta ke ei enna araibahum ge muradake وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل إيل مهم بنوي كم نمكي الله عبد مكياه الله عليه قطوان اسمه كوري نمك أمي انتريغا أقوم انتريغا بني إسرائيل جبريل إسرافيل من إيل مكي كم بچمانك عبد الله عبد الله كمان عبد الرحمن عبيد الرحمن ميقوتا abduga maanage bahuga beenum korech e arabi nanta kenno efo dega awme daani me babuga muallif bayan kura fa faada taka begut em furta maana vidaloni fihi masail manaki babuga ve libe etabar faadat alula tafsir la aya em furta maana awme nengen diyei ayatu tafsir mital ayat tafsir bayan kura fa wani مؤلف رحمه الله من فرتمان بابو كنوا فآية سورة السبع تريس ديوان آية تفسير آية مؤلف متى بيان كرا بيان
tafsir ei urtakuga kamen hingafkamu gawanama urtaw kamen hingafkamu gawanama dem malakuti alamga kamen hingaf ad saba suratuge tevisana أي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم آياتكم فاهتبا متى مؤلف النوافون قالوا الحق وهو العلي الكبير. الثانية ديوانا مسألة بيان كرافوني ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ديوانا في عداكم بيان كرافوني شرك باطل كرمك من آية وحجتك ورغدك خصوصا ما تعلق على الصالحين أمهم خاصة صالحنا مدوغا إن بايم مهنگ هيت صالح تقوى ورنا مدوغا ألاغم فاون نوتو إجمانه كي تقوى وريكو مروجكم غوانم إميهنا بايم ميهو متبني بروساف إميهم أقول ميتوغا هابون تكمبودوغو ساقول منگه kankam fuddade ne bay gotuga agun me qabul kurani kiriyawas musibate kame jeer agun me gita mennani emi emme jeg mane ki ei shirku ga amale ke khasako me ayatu me deha kodde evves miha ke evves ke milku ke nuwa ke salih alun ge wa ka um dakkaruga malaikatun ge halat agun midannoni allah subhanahu wa taala amur fulu nimma wahidu dikalan hadratu ge evves miha ka shafa'aten evves miha ka dinum haggu gen huddege nuwe bare libige nuwe kalange devve iznek daranone em evs miheka shafaatin haqqege nwar ekalanga amur fulu nimma wahiduga malakuti aalamge malaikatunge halatu eha dardaraje kaddaro eha nikmati wegen daro den salihu alunna algon mistala afkum gwana me insano e malaikatunna ki fafa qura baynu allah ekalange kiwantiru mattaka ofadda وهي الآية التي قيل أي بنوي من آيتك إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب من آية بيغتم بنوي من آيتك شركوغ ميستكم هيتوغا لوفاوا شركوغ موتا اكل لفلا آيتك اك معنی کہ اللہ فیوا اہن ابس فراتک انسانک ہن انسانک ایدونت دیومن اکم میاں گی صاف کول آیتک می آیتک ابس کہلا امیدن ابس کہلا کمگگ تیمم من منفائے کو دیفانے ابس فراتک وشتمن ہیتوگا نوبیوم اللہ امر کروا فوا نی آیتن دے کو دے اللہ نو ابس فراتک اون کم گلمکی الگون میں ان سلام بانجن گلمک ای کتم میں متیر صالح تقوا ورکم گوی نمس می آیتک الله فيها اهم فراتك مستكم بروسا اهم فراتك كره اميد مي شركوge موتن ekkon hitun lufela ufrada ayatك مي ayatك الثالث تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير الله سبحانه وتعالى بسول قالوا الحق ابي فلم vidalwe حق بسول وهو العلي الكبير كلامه ماتيو ريونت هابون ترس كلامه نيات بتفسير آيات مراد سرغمنا ميتانغا انگنگچ الرابعه اترون سبب سؤالهم عن ذلك اميهم ابيفلون اكما بهغدو سوال كره سبب ماذا قال ربكم تبامن ورس كلامه وحي كره مكيكه اگمانے کہ ان سوال کرن جے سبب کہ ابيفلون خود عمل e wahi kurave echek engiwade nogon e befuluna khamaya allah subhanahu wa taala irad kurave goten medur kuravan sida khabar aama e befulun sengiwada no ehun e befulun tibbone uduga e ufede birwarikan not habantakam go sawum khabar husuf efoga den heful eruvema jibril alayhis salam not ehmes allah taala yad kura faratak e khabar naqul kurima den e befulun sengiwada gannoni ठीक है कि अल्लाह वही करे එහෙම මේ බේෆුන එකම බේවුතු සුවාල කරේ සව එකම සාගමන නි බාබුග එංගෙන්ගෙච් අල් ඛාමිසා ෆස්වනයි අන ජිබ්‍රාඊල් යුජීබුහුම් බාද ذلك අවුන බයිෆාර ෆනන් ෆතුම් ජිබ්‍රාඊල් මිදේ නමකේ සම දෙගොතකේ සමස් සහ රාගොල් දෙග ජිබ්‍රාඊල් අන ජිබ්‍රාඊල් يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا دين اغمن اگون كمكي ابيفلون سوال كره جبريل عليه السلام vidalwaka
mihenne wahi kurevi miveni basfuleke wahi kurevi mina kameke nimmevi isa amferge befun ngi wada gannoni kon kamekka nimmevi den e khabarta odtawga nimmevi kame khabar fetrigen السادسة هوري ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل هم مبابو إن إنجج هيوري كنتفا خبره الصفاء تبوا حالة فهوغا دين إم فرتمان إبيفلك استرف الأفلا بيفلك جبريل عليه السلام كيفانكم فرتون تدودانو السابعة هبني أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه ومهم جبريل عليه السلام خبر إكليك فانكم خبر أردتوك هريها أهل الناس دبني هذا ميو كي كيفانا أمين سؤال كرب يعني هريها بيفرنا بس هريها بيفرنا سكذا فانو خبر دبوا هم كن وكمية كن ودي هم مية فرات النوك هريها بيفرنا سخبر دبوا بيفلكي جبريل عليه السلام قد بيفرنا سؤال كرب ونيس جبريل فانك إيه فانك ما تيرك من ده قدني باي خبرته كاس جبريل فانو الله سبحانه وتعالى حضرتك دترك ربكم هديه حجاب قدت ربكم إذنه كانودا মানে কি এবস ফরাতে ইজনে নেতি হদ্দিয়া হিজাব কুরস কুরবাকম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হযরত একাইফান কে মাহকামা মাতেরিকং এই দেহ কোদে الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم مي خبر حسنوت هي وريك نتون اگل من بهر وانما خبر حسم کے مي کمکی اڑتا ہریھا اهل ورن بس عام وگم واکمک ایترے میہ کے استثناء نو کہ بان کے جبرائیل علیہ السلام سے ایترےگا ہمنک اہ بلوا اللہ سبحانہ و تعالی اڑتا کو کم نمار اڑتا کے اهل ورن کے حالت تبین کے مڑی مڑی میں سماوات ملکوت عالم ایک می خبر وصفت أن الغش يعم أهل السماوات كلهم إيه خبره السنة تبيفلون کے حالت می اڑتا کو ہریھا اهل ورن کے حالت کو شامل ہے عام وگن دے باقی بيفلوك استثناء نوي التاسع نووني ارتجاف السماوات بكلام الله الله کے بسفلو کے مچ اڑتا گڈاگن دک اڑتا بیروتی واک اے کلام فلا اڑتا بیروتی واک اڑتا کو کے මේ උඩුතන් හම ඉන්සාන අර්ගුමෙන්ට් එකක් දෙන්නේ පදන් ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ පදන් ඉන්සාන අල්ලාහ් බිරුවති ෆායන් හගීගී බිරුවති කමකොන් උඩුතන් අල්ලාහ් බිරුවති වේ උඩුතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කලාම් ෆල මඩමොළවේ ඒ ෆරාත ඛුෂූ ඇතරේ ෆරාත බිරුවති වාකම් මිතාක බයන් කරා කොනේ අදි ෆරාතක ගුඩුන් අරක් අල් ආශිරා එක් දිහවණයි أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله جبريل عليه السلام كان وحي آگن එකදාංග ඉරාදා කරවා ෆරාත්තක හැමය වහීගෙන් ගොස්තවනි එකලෙක් ෆාන්ක් රසූල් එක්කම ගාවිස් නබී එක්කම ගාවිස් මෑන් අල්ලාහ් වහීයෙන් ඉබ්වාෆ් කම මේ වහී ආගෙන් වඩා ගන්නවා බේෆලකි ජිබ්‍රීල් আলাইহিস සලාම් කමස් අගොන් බාබෝෙන් ගෙච්ච ඒක එපානකි වහීගේ අමානත්තරිය ඒක එපානකි වහීගේ අමානත්තරිය الحادية عشر 11 වනේ ذكر اشتراك الشياطين شيطان اودم وكم اودم خبر وغم هودا مسك قراكم گواهك سباب کا بیان ہے الثانية عشر 12 وني صفة ركوع بعضهم بعضا جن شيطان අඩුව මට්ටක උඩුම් අඩුව මට්ටක එසොර්මෙන් එකක අනෙකේක මච්චන් අරාගෙන් තිබේ ගොතුගේ සිෆාවේ සාවමණයෙන් ගෙච් කීනක එසොර්මෙන් ඒ අඩු خبر අඩුව මට්ටක මච්චන් එමෙ ෆෝර්වන් ඒ خبر الثالثة عشر 13 وني إرسال الشهاب එමෙහුන්ගේ අමල ගුලිගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ගිනි හිල ෆෝනු බවක් එවස් සිබාව වුණෙන් ගෙච් الرابعة عشر ساد وني أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها يعني بايب فهرة එමිහුන් ගේ خبر එමිහුන් කාහිරුනා හැම ගෙනොම් ගේ කුරීග මත අතුලා ගන්න කාම ෆෝර කොද්දරුම් ගේ කුරීග ගිනිහිල් ඇස් එමිහුන් අතුලා ගන්නක හලා කුරා بايب فهرة وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه أدي بايب فهرة ගිනිහිල ඇස් සොරොත් මෙන් අතුලා ගතුම් ගේ කුරීග හලා කොල්ලුම කුරීග එමිහුන්ගේ වලි එග්මානකේ ඉන්සාන් ජින්නෙන්ගේ තරෙන් තිබේ එමිහුන්ගේ
ekuwarinna kahinunna siurwarinna e khabar emun dek bayfar salameve khabar salameve adi miha maroyes nuniyam miha ala ko dis not bayfara e khabara ga ne kaya hamen wasil ko jan bayfara esromen khabar forum kuriga e miha hala ko je samfri den itura ka khabar geneste ne miha kunwa e iwonu miha hala ko gen diye e mate ga tiyo ne even ena tirege miha khabar diyo kuriga nuna me khabar jin me bimmati gon miha amu kuriga e miha ala ko jek mane ki den e khabar ekko neme matum filagilla الخامسة عشر فنروني كون الكاهن يصدق بعض الأحيان كاهن بيفار تدو خبر ديك بيفار كاهن بنابس تدوان أي كلا أدون جنة ون خبر إن قطب بنا فيها ميتة إن بيفار إنا بنابس تدوان السادسة عشر سول وني كونه يكذب معها مية كذبا اتداء إكو igina khabara ekkon ena sateka dogu hadanek kahinu miha sahiru miha ya ekko sateka dogu hadanek السابعة عشر ستار وني أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء إنا إهدا دوغو إتدكور بسوبكي ودون إجنون تدو خبرو كزريعين إنوني تدوري نكور إنك تدوري إكان إنا دكا واهك رنگل واهك ihada huriha dogek ei tedukom mistakun qabulu kurumuge asasaki odun egenon tedu khabare ei rangalo echekkom balagen ei buna ati dimawima den ena ya ekko den hada huriha dogek ei rangalo echekkom mistakun qabul kur الثامنة عشر أشار وني قبول النفوس للباطل نفسك باطل قبول كراكا كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة ඒ දේහ දෙකමකි එකල එම්එච් රංගලොයිම දෙන් දිමානවා හුරියාච්චස් තෙදු කුරේ එහෙම කිහා බොඩකන් හේ බාතිල නෆ්ස්ත ලෙඹෙනි බාතිල වාහකද මෙහෙ ගබෝල් කුරයි ඒ එම්එච් තෙදු බහ බොනීම එම්එච් දිමාවීම දෙන් ඒනා එක්කොන් එහදා එයා එක්කොන් ඒනා හදා දොගුත සතේක දොගු හදිය සෙහුරියාච්ච ගබෝල් කුරවේ එම්මෙ තෙදු බහ ගෙද අගොමෙන් හම හාරාම බයිෆාරා algon mujtama terega mihar algon mekeni bar tawzibi zamanake mistakum bistuma khiyala fikr khurafi kantatakun rakka tarifa zamanake ne name sadiyasa mistakum mibawto kantatoga bistun ya rangalame ya buddhiwarino mihun dakka mibawto wahagata war fasihan tedukolle mihuk muna khabar war fasihan qabul kure adi hama hewisne ngiwa hama rangalo mihun මේක සුවාරන්න මුස්කුලින්න කොඩකු දෙන්නේ අංගොන්න ෆිරිහුන්න කියනකන කොම්ම මේ ගොස් මීහෙක් ගාත ගොස් එච්චෙන් අහලා ෆියාම බයෙන් මේ පුරාණ ආහාරමෙන් ඒන දක්කවා ගබූල් කුරා කරේ නෝනේ දියෙක් හැම ආහාරම් වෙගෙන දියේ එකම ආහාරම් වෙසේ හුද්දකම එකම ගබූල් නුකරම් වෙන් ආහන් දිය මීහා ආහාරම ෆහුග ඒන බුණ එච්චක ඒන මුලින් මූඩ එක්ක ගොස් ඒන බුණ පාන කලේ දුනිය ගුණාට මිතෙන් ආහාර දුවේ නූනි යාමු kale libeni mitad darinne nuniyam mine kala musibate dimawana isam ferigena hituga ekkana musibanga bain ena gabulu ena bunani timanna gabul nukura baina dekkiwa ekamu dimawa komme halate gena sekundige bore ena mine kama dimawadan amine me kedu emboni mine me kemboni emas ene gwane ke gabul kore ei gabul nukura me komme ahagan wasdan benwes nege hu bay mi unti be marwa dos boniya marwa gad jehuni mara mara tayaro gadiye omesmiek bone marwane me doek ne na mara enduga richo rowe marwa gadiye darin kare kuke ei omesmiek bone marwan awun teres bay fara me duniya giyam wati ule dosu samas duniya giyam wati bay me mide teres nije ka doe omes do duniya giyam wati kiya me do sar bay me awun teres bay me unti me ham tayyar wege marwa edo duni nimeneka ederjen algon men ha kante me denne duniya giyam bawa ge kuri hinganje baawar kantadage bori algon gabul kura en ebbes kamen no hinga kina duniya kiyama ane ke ebbes me kenge kamen no allah ke wahen ebbes sarata ge kamen duniya kiyama bagutak allah sirru kura ne me denne algon men teres war gene men qabul kure baawat siur warim war bodam mihunge muda baatil gotuga kaam mase kurani
e baatil gotuka muda keveni midinnevi ghafilukan jahilukan agumutre gamma fawat kame dimawajjiyam niho kare diyam meka gulali munfan ammuko mammage nan ahani sihurwarin kawon mammage nan ahanye ge maneki sihurwarin men agonna jehuri kame rangalokor mammage nan ahamme jen agonna mennon to ahanjene den ane kanekolom badaruka nan ahagen ule rang ahagen kura masikke badagen baawar echi men ahane astu ehumuge murada ki kommen ena kuranje farwayan wata ena kuranje kamakan na mechi ha muhimmima kainnu asahani ei gobbodu kuruma mihunge nafsuto gatima dakkawa qabul koddinuma mikar baawar echena kani konchin heye emeriti konchin heye miri kon echin heye mihunge baawar echena horiyachi kiyadine ma miha mistene horiyachi kiyadine ma dene ena nagagati kale meenakam jepuru ena fara miha kiyadere bunan kale miha siur hodani war kari miha kiyadane min kumiste walula fe botte ena fara araroga walulani ve semion nagani ve semion konegech mihuna siur hodani ve semion hedime rangalu kuran dani ve semion gata dia mihun konege nagani semonna tengeni walula war tantams bay mihun midenne mihun gata gas kankan jehone bana timana tika rangalu kolla difana mekamako tikama arane di orak khas rufiya tikam balala ngal di orak orak khas rufiya arane mihun wan rangalu ambeno tiben kitam mihun emihun ge modalum dihas baras eten khas rufiya en kahiruna sahiruna difat wa evs kamenno ekam dif hama anaddu emiha kar ehemme kama samenge kuridu lar demme rangalanno akamas anekka samenes den eten ha surfiya bay mehun duniya ke mehulani mihem mistok muda baathel gotu akka adi rufiya difa noita ka mehun effetterikan sferigan mehun amin gaatu anghenu gaatu kiyawani kiyamun gos akisaba kaddaruga effete karamat ekechis noy tebbe effetterikan ferik amil mappayanwata mammayanwata timage amimihaya gellume difanakam gohe hingafanakam ge vistres bay me nore kiwa mi hawal kulen ene bunakan te kurani ene bes kiyaga allani tanta angungulani mi sihur rangala kurmatta en namas natija kavegen dani dos kolakum kankan nagala badaro effetterikam abora izzen halapen gos etebba rufiya gos miyage dirule ko halapen gos wa evs kamen no mi baatu kantati agun warapad samalon chen kanka mi babuge terega agun waha dakka هم يايكوغا 19 نوار وني كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها එමිහුන් එකක අනක කිබෑන් ඒ කලිම දස්කුරාක එක්මානකි එම්ම ෆාතු කොන්න මිහාක නෙගෙන්ද මතේක කොන් කලිමේක මි කියනි කොන් බස්ෆුලේ කයි එම් එකකු දස්කුරා ඇති අනකකම් මි කියා දෙන ඒන අනක දෙන් ඔන්න මිහාය කියා දීගෙන් එගොත තිරියා ආමෙන් මෙගෙන්නනි ඒගේ මච්චක් මීනකම හිඟානක නතු නොහිඟානක එකන් එමිහුන් දලීල් කරේ ඉකොලම් මෙගෙන්නනි خبرත දස්කොප් العشرون به وني إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة الله سبحانه وتعالى بس وهي قرآن الصفات صفة ثابت ويك واقع متنوعه أقول مدني أشعرين أمهم المعطلة صفة الله سبحانه وتعالى إبه صفة كن صفة نكرا ميهم بعقيدة يا خلاف كمتنوع ده قط أقول من طهاوي كيان دنا أفاني صفات كبابك إبه كي الله سبحانه وتعالى إن إبه صلاتك وتر نكرام وجه إبه صفة كلام نواكم بنيمه أيامهم بناني أدو أسماء بنفيام إنسان أجمعي එහෙම බුණේ කන්නත් එවිම සිෆ නෆීකු එහෙම ඉමාන කිමේ වලකම් කරන එබ සිෆෙන් නෙෆරාත් එහෙම ඉල්මර මිදාලවන එමේ වලකම් කරන නෙෆරාතකස් ඒ සිෆෙන් නෙතිය නෙෆරාත ඒක ඉදි කොල කියල් මුජස්සිමා ඉදි කොල කි සිෆද ඉස්බාත් කුරි හම ඉන්සානු ද ඉෆදස් කුරි අල්ලාහ් අස්සා වඩගන්න ආහාරම අඩුවා හේ අනෙක් කොල
එහෙම ඉල්මුදාන එමිහුන් අලකොන් කුරණි බුදකර එක්මානේ කිමිහුන් සිකුණේගේ තසවර් කුෆාව මඛලූක් සිවත දීෆාව ખાસ බුදෙෆදෙච්ච අලකොන් කුරණි එමි කම්සුන ජමාඅත් අකීදා කෙ මෙදු ආහර්මෙන් අල්ලාහ් සියෆුල්ත ඉස්බාත් කුරන් අරමුණන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු අස්සාවඩි ගන්නවේ ඒක ආහර්ම බොනනේ ආහර්මෙන් අඩවායනේ නෝනේ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير එකලාංගේ එෆද එබ්බස් ෆරාත නොවේ එකලාංගේ අස්සවා අදිබල්ලා වඩි ගන්නවයි එමෙ මිතාංග අස්සවා වඩි ගතුම් බල්ලා වඩි ගතු එකලාංගේ ذات ෆල සාබිත් කරවා ෆොත් එකව නෆී කරවි කොන්කම එහෙම් ෆරාතක එෆදව ඒ සුන්න ජමාඅත් අකීදා මිතනුන් එබ සාබිත් වේ එකලාංගේ සිව ෆුල එකලාංගේ එයි බස්වහි කරවමුග සිෆා එකලාංගේ බස්වහි කරවමුග සිෆුල් මිතාංග අල්ගොමන්නක් එංගෙ හිඟෙච්චි हम हेम्मे एकलांगे बही कुरा बसफुलकी मि मलकूति आलमगा मलाइकतुन ई वडा गन्නවා එච්චකම සෙක් ई वडा गन्නවා जिब्रील अलैहिस्सलाम මේ බස්ෆුලක අඩ වස්සව අදි ඔඩතකු ගහල් වරින්නම් අඩ බයිවේ එම්මෙ ජිග්මානේ කි ඒ වාහක දෙක්කම් කලාම් බස්වහි කුරබ්වා සිවපුල එකලාංගේ ලිබෝඩගෙම්මේ අදි ඒ මස්මූ අඩු ඉවේ බස්ෆුලේ ඒ කලාංගේ සිවපුල එම්බෙගෙන් ඉල්මොරින් හොද්ද කුරව කුර්ආන් ගන්දි හුවා කුරව කුර්ආන් ගන්දි හුවා කුරු මුද්ද කුර වෙනේ කුර්ආන කි අල්ලාහ් සිවපුල වේ එකලාංගේ සිවපුල කම් ගනු වෙනම කුර්ආන් ගන්දි හුවා කුරු මුද්දෙන් වෙස් ඒ මඛලූගේ ගන්දි හුවා කුරු මුද්දෙන්වා කුර්ආන කි මඛලූගෙන්නු කුර්ආන කි අල්ලාහ්ගේ කලාම් ෆුල් එකලාං කලාම් ෆුල් ඒ එකලාංගේ සිවපුල ගන්දි හුවා කුරු මගේ හොද්දක එහෙම කුර්ආන් ගන්දි හුවා කුරු ඉල්වරින් හොද්දක බයන් කරා اما فهم بيان كرافوني الحادية والعشرون إكاوس وني أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل بيروتي كان عاموغن دني الله سبحانه وتعالى دك إكلانge بيفلم بيروتي واتيكا المهم الثالثة والعشرون اما فهم نكتاكي باوس سنفادا بيان كرافوني أنهم يخرون لله سجدا اميهم الله سبحانه وتعالى سجدة تريواك معنى مي ملائكتون الله سبحانه وتعالى سجد قراءة متانغا بيان قراءة فوني اي اඩෝගේ මච්ච බිනාක් الله سبحانه وتعالى කවුනුග මේ මලකුති ආලම කලාන් කම නිම්වා හිඳුග ඒ මලائكتون سجد قراءة එමෙසර් වලගොම මෙරේ ෆිලාවල නිම්මාලානි මේ ඉෂානා මද ෆෝගා දර්ශවෙත الشيخ علي زار درس جلال الدين مسكيت قلنا حديث خلاص هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.